How do you layer T-Deck and Adapalene untuk rawatan jerawat? Jom saya terangkan. Untuk awal-awal treatment, you boleh pakai T-Deck waktu pagi dan Adapalene waktu malam. Contohnya macam ni, rutin pagi, you boleh pakai cleanser dulu. Lepas tu, sapu T-Deck. Lepas tu, sapu moisturizer dan jangan lupa your sunscreen. So, 1, 2, 3, 4. Untuk rutin malam pula, you all cleanse dulu your face. Lepas tu, sapu Adapalene dan sapu moisturizer. Ataupun you boleh pakai sandwich method di mana you all sapu lapisan moisturizer yang nipis dulu, baru sapu Adapalene, lepas tu sapu lagi satu layer of moisturizer. Kalau tak ada iritasi kulit, T-Deck boleh sapu 2 kali sehari. So that means morning you sapu T-Deck, tapi malam you akan sapu T-Deck dengan Adapalene. Jadi kalau tak ada iritasi, your routine malam akan jadi cleanser, lepas tu sapu T-Deck, followed by Adapalene and then step 4 moisturizer. Harap info ini membantu. Jika you nak tips kesihatan dan ubat, jangan lupa untuk klik follow.